Moonlight Pariat near chim smai biang sajisen kamu MDC haka yelang war panlai da DC ke West Chante Hills hapo ke yung darbar ke ADC. Moonlight woman kamu MDC ke khat khande juai South Constituency de pendap ye smai Khlem de pait ke kot war tho ye ki kinten ki hap ong DC hawa ab chim smai Moonlight de ki iwe kleu war de cha wo soi ke kot yo mon no kamu MDC. Nawaro ki MDC ne tu Moonlight don hi wa Khlem pait kot. Moonlight de man kamu MDC ka tulen rusen wai hak sengi wupun benai result election de ong bolada ye da peten miang ni chekmat house nem arajar lai pau. Shri Moonlight Pariat having been elected as from 19 July South Constituency, this council constituency, as member of this council, of the Indian Autonomous Council, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will faithfully discharge my duty upon which I am about to enter. I proclaim the returning officer attained that now the board beyond the result that we claim to is all the result. They proclaim number 10. Nado ki penyukra ki persai su bilok jor bagi Now, trong năm ngày chúng ta là nãy đến đôi sau constituency. Để ngay chúng ta chạm qua. Để chúng ta stem. Có nghĩa là step skis nhau. After stem thì chúng ta là năm ngày cũng coi thông nhỉ. Ní đó from day to keep rồi. Ngáp tan bị bột đâm mau đâm nhiều là y là. Để cái chúng ta chạm được ki, cái chúng ta được ki, cái chúng canvas được. Now we ski, now we tiao, now we banai. Then here the tikram. The tikresh tongi, they were your in the certificate, the man your damn top job, the man of MDC of the 19th July Sub Conferency, such is it. Katuni to percent, to improve among the MDC, attenders, at this council day, Katurangi to the potential command. Nito tinggal di tengah Prego 2019, 2025, 2025 Katutennya 2030. Nito Kamandir di pelok nongcong yang 19 July South Conferency dia boleh kerpang di Boroya nado bila bicara di 1 tahun di Boroya ki agari kerti beliau bila pelok nyai